ariko humura ufite isezerano. Nzabashumusha imyaka we n'inzige, gakondo nasezeranye ba sogokuruza. Nzayibaha umurego kuganza, urenge humura ufite isezerano. Humura, humura sinagutaye, humura sinakwibagiwe, mu cyimbo cy'umwijima uzanyibuka.
izo ndirimbo zijyanye n'ibihe turimo. Nk'uko umuyobozi wa Metoreta yatubwiye ko twibuka abavandimwe, imiryango, abana, ababyeyi baryamye muri kiriya gihugu cy'u Burundi, nyamara dufite n'abandi tutazi aho bari, kuko ni uruhererekane rw'ubwicanyi. Niyo mpamvu tugiye kwakira umutangabuhamya, umwe mu barokotse ubwicanyi bwa Bibogobogo. Ku bw'amahirwe n'Imana akaba yararokotse, ubu ariho, turaturanye hano i Nyamata, ariko amateka ntajya yibagirana. Tugiye kwakira Fidel atugezeho ubuhamya mu mwanya muto, kuko inzira y'umusaraba nk'iyo ntabwo yabasha kuvuga ibintu byose uko bingana. Fidel, umwanya ni uwawe. Murakoze kumva uyu mwanya kugira ngo mvuge ubuhamya bwa Bibogobogo kuko babivuze. Nibwo ngarukiraho bonyine kuko bya Gatumba simbizi, wenda turaza kubwumva nabwo nyuma. Reka mbanze mbashimire mwebwe mwese muduhaye uyu mwanya, hereye ku bayobozi ku rwego rw'igihugu cyangwa se Metoreta zose z'Abanyamurenge, kuko iki gikorwa ko kirakorwa hose. Ntibyari bisanzwe ko bikorwa muri ubu buryo, cyangwa se hibukwa na Bibogobogo hari hamwe na hamwe, ariko ubu zatangiye gukorwa. Turabashimiye, tugashimira abayobozi mpereye ku rwego rw'isi kugeza ku muyobozi wacu hano, bose bagize neza, Imana ibahe umugisha. Hanyuma nk'uko umuyobozi wa gahunda bivuze, turavuga mu ncamake kuko amakuru yo ndoni twayavuga ngo tuyamare, ni maremare, ariko ndavuga ku mayange, wenda ibindi bizagenda bivugwa mu yindi minsi izagenda ikurikiraho. Ubuhamya ngiye kuvuga nubwo bw'abantu baguye mu Bibogobogo, ni imihana ine. Hariho umuhana wo mu Bibogobogo bita kwa Matare, ariho hari iwacu, haguye abantu 234. Abo nibo twavuze uwo munsi. Barimo abagabo 37, barimo abagore 44, barimo abana 153. Ariko muri aba bana 153, abo twabashije kubona imibiri yabo cyangwa se imirambo yabo ni abaguye ahantu bita Ikirumbi, n'abandi 13. Bivuze ko abandi bagera muri 140 kugeza uyu munsi tutazi aho bari, bajanwe iminyago. Usibye 8 muri bo, ndaza kubavuga nja gusoza, nibo tumaze kubona. 8 nibo tumaze kubona, baratasha bari mu miryango yabo. N'uwundi umwe wabigaragaje agwa mu nzira atarashika, ariko hashika umugore wiwe n'abana, ubwo ni uwa 9. Bivuze ko abandi 139 kugeza uyu munsi tutazi amakuru yabo. Hanyuma ubwicanyi bwo mu Bibogobogo bwabaye ku itariki 18 ukwezi kwa 9 1996. Niwo munsi abantu bafashwe, ariko sibwo bapfuye, baje gupfa nyuma kuko biciwe Ibaraka, mu Rweba n'ahandi. Uwo munsi wari umunsi wa gatatu, habaga amasengesho muri Bibogobogo yose, byari bizwi mu makanisa yose. Twe twari ba Methodiste, ariko na Sepake na Kades zari zihaba. Wari umunsi w'amasengesho wari uzwi. Abantu baje gusenga kuko byari bisanzwe. Bonereho no kuvuga akantu, hari abantu bamwe niba nagita gupfobya cyangwa se kuvuga uko bishakiye, bavuga ngo abantu bari yahuye
abantu babonye abajenesi baje bita mu ikanisa siko kuri, wari umunsi w'amasengesho uhoraho uzwi, abantu bagiye gusenga nk'uko byari bisanzwe. Hanyuma igitero cyaraje, abantu barokotse bwa mbere ni abari bari hanze barimo nanjye, baba batari bagiye gusenga, nari nkiri umwana mutoya, ubwo n'abandi twarokanye najyanye imyaka 13, twari mu rusengero. Wari umunsi wa gatatu, wari umunsi w'amafungo, abenshi twawitabiraga nubwo byasaga nk'aho byaritegaga twese ko bitureba. Hanyuma igitero cyaraje cinjira mu muhana, kubazi umuhana wo mu Bibogo kwa Matare, uturutse inzira yo mu Rweba uzamuka umusozi ugahita urengera ku nzu ya mbere ibanza, kandi iyo nzu n'urusengero aho rwari ruri ni ahantu umuntu agenda igihe kitageze umunota. Igitero cya mbere cyaturutse imbere, iyo abantu berekeraga wenda nk'abaje guhunga kijya gutangira, nacyo twabonye mbere. Umuhungu wari hirya wahuye inka niwe wabonye, agaruka yiruka avuga ngo igitero kiraje. Ubwo abo yabwiye nitwe bari hanze twahunze. Bano bo mu rusengero bagiye kuja kwitera hejuru, basanga deje abantu cya gitero kindi cyabagezemo, ibo ntawabashije gusohoka. Ubwo hari nko masaha 4 cyangwa 5 babaye aho ngaho, b'abasirikare niho bashoka babinjirana. Ubwo bari abasirikare ba Zaire Faz, harimo interahamwe, harimo abangaba tuvuye kumva bakoze gutya mu Gatumba. Wenda neza gusubira inyuma ngera kuri abana batashe muragenda mubyumva, kuko muri abo bana aho hantu hose mvuze hari abantu twagiye twakura bagiye batwarwa nabo ngabo mvuze, bayo moko yose. Muri interahamwe zari zivuye mu Rwanda, n'abaravuye mu Burundi, n'abakongomani. Bageze mu Rwanda rero bahamara umwanya batarinjira mu rusengero, basa nabo nk'abatinye, bagahamagara ngo umuntu umwe nasohoke, agasohoka bakavugana, bakagira bamubwira kumera agasubirayo. Ariko urusengero barugose, baza kugeraho bemeza ko binjira bagasohora abantu. Papa niwe ari gusohoka kuko niwe wari umwanditsi w'ikanisa, pasiteri na mwarimu ntibari bahari, bari babatumye, bari bagiye kuja kubaza amakuru Kabera, bumvise ko Kabera habaye ubwoba, ariko ntibageze, kuko bageze mu nzira babwira ko abantu b'Ikabera deja bafashwe baragaruka. Bagiye kugera n'ubundi mu muhari wacu basanga abantu bafashwe. Ngo rero basohokaga bakavugana, bakageza bamubwira, nawe akabasobanurira, bamushinjaga byinshi, zo bashinjaga abantu bari mu rusengero, yisobanura ko nta bihari, baza kwemeza ko binjira. Noneho ngo arababwira ngo asubira mu rusengero, arababwira ngo bemeje ko abantu bagomba kwinjira bakaza mu rusengero. Abagabo barahura bagira inama, baravuga ati abahungu mwese abasore murimo hano, reka dushaka uburyo twabakiza, byibuze mwigira abagore mwigira abakobwa. Bagaragaza gutanga ibitambara n'impande, barabambika, baja mu ruhande rw'abagore kwicaramo, kuko mubizi ko iwacu niko zakundaga kumera, bamwe baga bafite uruhande rwabo. Abenshi muri abo bararokotse. Babikora gutyo. Nyuma rero abasirikare barinjiye, bafata abagabo bose, babambura imyenda mu gituza, bahambiriza amaboko inyuma, barabasohora babajana mu nzu bagomba kubafungiramo bose ko ari 37, babashira mu nzu imwe. Kari akazu gatoya murabyumva bari babyiganye. Iyo nzu bayimazemo iminsi igera kuri 4, kuko bayibakuyemo ku cyumweru. Barongera bafata abagore babajana mu nzu zibiri, ubwo abagore n'abana bose. Abantu ba mbere barokotse, abo mvuze b'abasore bari bahindutse abakobwa, nubwo buryo bwa mbere barokotsemo, basohokaga nk'abagiye, ubwo basohoye bajanye muri izo nzu, ufite imbaraga akiruka. Abenshi barokotse gutyo, nubwo batari bose, ariko abahungu hafi bose baragiye. Hanyuma babagaje muri ya nzu, bayimaramo iminsi irimo amakuba menshi. Abantu barababajwe ku buryo butandukanye. Harimo abantu barakotse kugeza abantu bageze aho biciwe. Dufite abantu 5 bavuye mu mirambo. Nukuvuga ngo amakuru tuvuga abaraye impamu saye yo kuba wenda abantu bakekeranya, ni byabaye kugeza ku munota wa nyuma, ku muntu wa nyuma amaze kwishwa, abo baza kurokoka.
izo nzu rero bari barimo babakoreye ihohoterwa ryinshi kuko nari mbivuze. Iyo minsi kuva iryo joro ryo kuwa gatatu kugeza ijoro ryo kuwa gatandatu, mu buzima bubi, mu kazu gatoya, babyigana, inzara, icuya, hari muci, abantu barakubitika cyane. Nibwo n'abandi bagiye basohoka mu buryo butandukanye, nk'abantu batoya benshi ntabahaguye, usibye nyine nk'abana batoya, ariko abantu bose baramaze kumenya ubwenge bagiye barakukira muri ubwo buryo, usibye abantu babiri, abakobwa babiri nibo batabashije kurokoka kubera iryo hohoterwa bari bakorewe, bo ntibabashije kugenda ngo bahunge. Hanyuma habaye umunsi wo ku cyumweru mu gitondo, bemeza ko bagomba kubajana i Baraka. Barabasohoye, abagabo n'ubundi barabahambira, imyenda yabo bahambira amaboko inyuma, barabamanura kuva i Baraka no mu Bibogobogo, cyangwa se mu Bibogobogo n'i Baraka ku bahazi ni urugendo rutagejeje amasaha 2, rero nk'isaha imwe wenda, ariko bo bahakoresheje amasaha 10 kubera ihari bari barimo. Bavuye imuhira mu gitondo isaha 2, bagera i Baraka saa 12. Abagabo bari baboshe, babambuye inkweto mu zuba ryo mu kwezi kwa 9, kubaza iyo nzira iba mu mabuye menshi n'umusenyi ushushe, ni ukuvuga ngo yari amakuba atabasha kwihanganirwa, ariko kuko nta yindi shwa bari bafite, barabyihanganiye babimaramo aya masaha yose, ariko baragenda bagerayo. Bageze i Baraka naho bahabaye hafi iminsi igera muri 6, ahantu bari bafungiye twagiye tuhasura kenshi muri iyo nzu, ari nayo babiciyemo. Bayibayemo iyo minsi nari mvuze, nyuma baza kwemeza ko bicwa, ariko bataragera igihe cyo kubica. Muri iyo minsi bari bagihari, hari umuzungu umupadiri wabaga aho Baraka, wabagiriye nk'impuhwe bukeya, akaza agafata abana nimugoroba akabajana iwiwe akabagaburira, yarangiza akabaraza aho ngaho, baca mu gitondo akongera akabagarura bakiriranwa n'ababyeyi babo. Babaye aho iyo minsi kugeza ku munsi n'ubundi wo kwicwa ugeze, baza kubica, bishwe urupfu n'ubundi. Murambabarira, urupfu bishwe ni rwa twari tuvuze ko gashinyaguro, nta mupanga wakoreshejwe, nta cumu ryakoreshejwe. Ikintu bakoresheje bica ni ibiti by'imbaho n'ibiti bisanzwe n'amabuye. Abo bantu bose bishwe baguye aho ngaho, urwo rwo rupfu bishwe, kandi mu gihe kinini. Bahereye mu gitondo saa 12 bageza saa 12 z'umugoroba, kandi bakiri ko bica. Urumva bafasoraga umuntu umwe bakamutera amabuye cyangwa se nibyo barizo biti bamukubita kugeza umwuka uvuyemo, ubu bakamureka bagatora uwundi. Murabizi ko niyo biba bibabaje, ariko gupfa ntipfa kuza vuba, zabafashe igihe kinini, kubera ko ntibakeneraga kubica bihuse ngo babahorereze ibirangire, bifuzaga kubabaza cyane, bituma bikorwa mu gihe kinini kingana gutyo. Muri abo bantu bishwe haje kurokokamo abagore 5 kuko nari bivuze. Nijoro abandi bamaze kugenda, abicaga bamaze kugenda, umwe muri bo ari gufite akaraga gakeya avugisha abandi, yumva hari abandi bakiri ko bavuga bagihumeka, barabyuka. Abo baraje nabo kubera ibibazo bari bahuye nabyo, uburyo bari bababajwe, imbaraga zari nkeya. Kuva i Baraka no mu Bibogobogo hahandi navuze akoreshwa isaha, yo bakoresheje iminsi 8, kubera ukuntu bari babaye n'ibikomere byinshi n'inzara n'ibiki bene zo zose. Ariko Imana yarabarinze, ubu barahari bose ko ari 5. Umwe ari hano hafi Igitarama, muri barabapfakaza b'Igitarama, umugore w'Abasinga wa Kigogoro, umwana watuye hano
sinzi ko yaba ari hano, ariko we yari ataravuka. Icyo gihe nyina yari atwite inda yiwe, yaje kumubyara nyuma. Abo nari mvuze ni umuhano wo kwa Matare. Abandi bari bo muhano mu Magaja no mu Bivumu, ibo bamanuwe ahitwa mu Rweba no mu Rusenda, nabo ubuzima bwari bwa bundi. Naganiriye n'umuntu umwe waharokokeye, arambwira ngo babazaniraga agatsima kamwe n'agasahani kamwe k'imboga ngo barye. Umugabo umwe arababwira ati n'ubundi gupfa ni ugupfa, mureke turekere abana. Ariko nabyo tuzashobokaga kuko nabo tutari bibahagije, ngo agafata ba bana akabicaza, akagenda atora urujanga rumwe rumwe, zabakwira bikaba amahire, zitabakwira akagenda acamo igice kugira ngo bose bakwirwe. Yarangiza n'ubundi akabamanyurira, kuko yabonaga kugira ngo bonyine bimanyurire bari bucurane, wenda hari n'utayigeraho akabamanyurira, wenda umwana akazatemereremo cyangwa kabiri. Mu buzima nabo bw'icumweru babayemo nuko, ariko ntabapfira gushira muri bo, nabo harimo bagihari batapfuye, barakotse n'uyu munsi. Aba bantu rero bamaze kwicwa bashinguwe aho ngaho Ibaraka, kuko nabivuze ko twasuye aho bari bafungiye naho bari barahambwe mu cobo, twaragusura. Ndetse igihe hasaga hari nk'agahenge k'amahoro, dutekereza no kubataburura ngo tubakuremo tubahambe mu cubahiro, ariko ntizadukundira kuko icyo gihe hari umugabo w'umubembe yarapfuye ubushize, ngo ni Burakari ngira ngo yabayeho umudepite ndetse n'umuminisitiri, aza gutegeka ababembe bene wabo, abasaba ko bataburura bakabashingura bakabajugunya muri Tanganyika. Imibiri yaje kurwa muri Tanganyika ntitwayibonye. Hanyuma kubera umwanya, reka vuga ingingo ya kabiri nari mvuze, irimo aba bana tuvuze barokotse cyangwa se bamaze kuboneka, kuko nabivuze abana benshi batwawe iminyago, ariko tugenda tugira amahirwe buke buke harabagenda baboneka, abandi benshi baracyabuze. Ari cyo dusaba Abanyamurenge, abategetsi, ibihugu bifite ubushobozi, inzego zindi zikomeye zitandukanye, abaharanira uburenganzira bwa muntu, imiryango ihuza ababuze ababo batandukanye n'ababo, turabasaba ngo tugize amahirwe tubamenyesha ko dufite abana benshi batatanye hirya no hino, bari mu buzima badashaka, ubuzima batishimiye, ubuzima butari iwabo, bakeneye gutaha bakabona imiryango yabo cyangwa se bakaja mu miryango yabo. Hari abo tuzi tuvugana rimwe na rimwe, bibaye ngombwa igihe cyagera bamenye ko tutangiye kuvugana baka amatelefoni cyangwa se bakabakuraho. Hari abo dufite bavuyeyo vuba, kuko muri bo hari wabonetse ubeje bundi muri 2025 umwaka ushize, afite amakuru y'abagenzi biwe aho yabasize bakeya yabashe kubona. Hari n'abandi tutazi iyo bari, ariko bashobora nabo kuzaboneka. Muri abo babonetse rero hariho umwana witwa Shoringabo wa Muco, ni Umusinga, nabo kwa Marura niko babitaga, nibyo byari izina rya mama wabo. Niwo mwana abonetse mbere muri 98, yabonekeye Ibaraka, iwe nta handi yigeze aja kure, yabonetse akiri aho hafi. Ariko nsubiye inyuma buke narenge kwibagirwa wa muzungu nababwiye watwaraga abana kuja kubagaburira, bamaze kwica ababyeyi, n'ubundi yarongera aragaruka afata abana abari basigaye. Abenshi bagabagabanywe n'ababembe babatwara atandukanye, ariko bari basigaye yarabafashe abajana Tanzania. Ni ukuvuga ngo muri bano bana 139 abenshi bari Tanzania, ariko bitabujije ko hari n'abandi bakeya bari ahandi. Umwana wabonetse bwa kabiri yitwaga Nyanziza, yaje gupfa muri 2012 cyangwa na rimwe sinibuka. Nyanziza ni umukobwa Matsinda, ni umudahurwa, yabonekeye Tanzania, yarajanywe n'umubembe, yaramushatse, yaramugize umugore, bazaranye abana 3, yaratashe araza agera imuhira. Nyuma ntizakunda akomeza kubaho, arapfa, ariko yasize abana 4, abo 3 yari yabyaye imbere, n'undi umwe yabyaye amaze kugera imuhira. Abo bana bose ko ari 4 barahari, bari mu muryango wa Matsinda.
uwa gatatu wabonetse yitwa Nyamunezero wa Fabiano, ni umugorora, yabonetse muri 2009, abonekera mu Rweba, ariko nawe yaravuye Ibaraka, nawe yarajanywe n'umubembe aramushaka, yabonetse abyaye abana babiri. Hanyuma uwo mubembe arataha kuko iwabo hari mu Rweba, wa mwana aza kubona abantu b'Abanyamurenge, kuko amakuru ngo babwirwaga nuko nta Munyamurenge ukibaho. Agize amahirwe rero ababona kuko mu Rweba baraharimaga amasoko, biza kuba amahirwe ko na se wabo witwa Zabuloni Mushapari agihari. Umwana yegera abantu arababwira, arabibwira, se wabo aje kumureba arataha. Ubu nyine ari Tanzania, ni umugore nawe afite abana bagera muri 5. Uwa kane wabonetse yitwa Mwiza Ngarukiye, ni mushiki wanje, namukuye na Kivale mu Bugande muri 2011, ariko we yavuye Baraka ahita aza hano mu Rwanda. Yari yatwawe n'umunyarwanda w'Interahamwe, niho yakuriye hirya hariya Nyamirambo. Amaze kugera ino narahageze anerekana inzu babagamo, ni ukuvuga ngo yahabaye kuva 1996 kugeza 2004 Gacaca itangiye. Gacaca ngo itangire kuko uwari umufite yikekaga ibyaha arahunga aja muri Kongo, ageze yarapfa, abana baje Bugande bigira Abakongomani, Abanyamasisi. Aza kuboneka, tujayo tuja kumureba, kubw'amahirwe arataha. Ubu ni umugore nawe afite abana babiri. Uwa gatanu yitwa Bisengo wa Yunusi, ni umusita, yabonekeye mu Burundi ariko nawe uvuye Tanzania. Ubu nawe yaratashe ari mu Bugande n'umuryango wiwe, ni umugabo yarubatse. Uwa gatandatu yitwa Iranzi, ni uwa Budederi w'Abanyabyinshi wo kwa Rubonesha, yabonetse 2018 igihe hari intambara ya Kutumba hariya muri za Uvira, rwa Mushasha wose baza kuraswa, arahunga, ahungana n'abandi babembe nyine kuko nawe yari umubembe. Bageze muri Tanganyika bemeza ko bagomba kumuta mu mazi kuko ari umunyarwanda. Yakutumba n'ubundi yakoraswa n'Abanyamurenge kuko babivugaga abasirikare ba leta, bemeza ko bagomba kumuta mu mazi. Aza kugira amahirwe, umwe muri baramuhisha, aramuzungurutsa amuhurutsa i Burundi. Ageze mu Burundi rero afata icyemezo, aravuga ati ubuzima sinabubamo, reka nshakisha umuryango wanjye. Nawe yiyambaza abandi Banyamurenge bari hafi aho ngaho, aza kubona umuryango wiwe bari Nairobi, niho atuye. Ariko nawe yageze Tanzania, ariko igihe kinini avuga ko yakuriye muri Plene. Yari yatwawe n'umupfurerokazi wari ingumba, amurera nk'umwana wiwe, ariko nyuma uwo mupfurerokazi aza gupfa. Abo bari basigaranye rero bamugira imbata yabo. Uwa karindwi yitwa Nyamukobwa, ni uwa Manuel Munyabyinshi wo kwa Mvuka, yabonetse vuba ahangaha 2004, yabonekeye nawe i Bugande nako mu Burundi, ariko avuye i Mushimbaki. Iwe ubuzima bwe bwose niho yakuriye, Mushimbaki, kandi Mushimbaki no mu Bibogobogo ni hafi, ko Mushimbaki ni hafi n'Ibaraka. Ariko yabaye muri ubwo buzima atemererwa kugera aho abandi bagera, ashobora kuba yabona n'abandi bantu b'Abanyamurenge. Abaho ngaho kugeza amaze kuba mukuru, arashakwa n'umubembe. Wa mubembe aza guhunga muri intambara za vuba, ahungira mu Burundi. Ageze mu Burundi umwana abona Abanyamurenge, amenya ko bahaba, nawe ari deklara arataha. Musaza we ejo bundi yaramuzanye, atuye ku Gisenyi. Uwa munani yitwa Niyonkuru wa Garasiana, nawe ni uwa Mvuka, n'umwuzukuru wa Mvuka. Garasiana avukana na Manuel, niwe mvuze wabonetse 2025 sorry. Uyu nguyu afite amakuru yose twakenera mu gihe twaba dukeneye gushakisha abana no kugira ngo tubabone, kuko we yabaye Tanzania iyo myaka myinshi kugeza ejo bundi atashe. Gutaha kwiwe ni uruhare rwiwe, nta wundi muntu n'umwe wabimufashijemo, kubera ko yagiye asa n'ufite kubwengaho bukeya. Nyuma yabwo aja kugira amahirwe, aja
muri Amerika ariko adaciye mu nzira za UN, sinzi ubundi buryo yarabikozemo. Ageze Amerika rero abona kumenya ko Abanyamulenge babaho, atangira kwidekarara agaragaza ko ashakisha abantu biwe, amafoto ye yaciyeho abenshi twagiye tuyabona, ariko tutubasha kumenya yari. Nyuma aza gufata icyemezo cyo kuza agera no mu Rwanda, abantu cyangwa se ingo zitatu zose zivuga ko ari umwana wabo, bababwira ko zoroshe ubu nyine gupima amaraso bikunda, bose baje kwipimisha, baza gusanga rero ari uko Garciana abari bahuza amaraso n'abavandimwe biwe. Ubu yasubiye muri Amerika niyari, ariko turavugana igihe cyose hakenerwa amakuru yiwe yayabaha kandi yiteguye kuyatanga. Uwa nyuma iwe sinamushize muri aba kuko ntiyabayeho, niwe unavuze wapfuye witwa muri Butoto, n'uwarushurukanya umusinzira mu nzu y'abakubana. Yari Tanzania, abayo arakura aba mukuru, arashaka umukobwa w'umunyarwandakazi, ariko akagira icyifuzo cyo gutaha. Yabikoze mu gihe kigera mu myaka igera muri 7, ashaka gusubira uburyo utaha. Weza akagenda agafata akazi ko kuragira, akaragira imyaka 2 kugira ngo bamuhe itike imukura aho ari imugeza ahandi. Kubera kutamenya aho yagombaga kwerekeza, arazenguruka, ahuruka muri Sudani, arongera arazenguruka, ageze mu Bugande ararwara apfa ataragerayo. Ariko umugore we aza guhuruka, ahurukana n'abana 2 b'abahungu, ubu bari muri Amerika, bagiye nyuma nako bagiye vuba, ariko barabonanye n'umuryango we sekuru Rushurukanya n'abavandimwe be, twagiye kumukorera umunsi mukuru, ubu nawe yaratashe. Rero reka nsoreze aha ngaha, nongere mbasabe ngo aba bana 139 basigaye barashakeneye kubona imiryango yabo. Wenda ntibizakunda ko tubabona bose, ariko hari abo twabona. Hari umwana uba Australia wa Fabiano Bagorora, mushiki musaza wiwe navuze yuko Nyamunezero barabanaga, n'ubu barahari, rimwe na rimwe turavugana, ubundi akabura, tuzatumenya uko biza bigenda, niba baza babimubuza, niba ari ubushake bwiwe bwaca wenyine azakenera kongera kubona yaravuze, akongera akava ku murongo. Uwarahari ari muri Australia, hari n'abandi bahishi barahenshi atandukanye. Nongere mbasabe Banyamulenge mwese muteraniye hano, ababifite ubushobozi, abazi kwandika, abazi kuvuga, abazi amategeko, mwese uko mungana muhaguruke dushakishe aba bana. Ni abanyayibogobogo kuko bivugwa, ariko ni abanyu. Bari abantu bari batuye mu Bibogobogo, guhera kuri data umuryango we, abavandimwe bose babaga ahandi atari mu Bibogobogo. Ni ukuvuga ngo n'abana bangarukiye bagendeye mu Bibogobogo, ariko ufite abavandimwe be bari mu Gatanga, bari mu Kanyaga no kuri Nyakirango n'ahandi hatandukanye. Namwe mwese ndabizi ko ari mu abana banyu. Soza basaba ngo muhaguruke tubaha amakuru turayafite, namwe mufite ubwenge n'ubumenyi, muzi amategeko n'ibindi bikurikizwa, dushakisha abo bana. Murakoze, Imana ibahe. Akoze garukiye kwihangana no gukomera ugatanga ubuhamya buri mwaye amateka aremereye gutya, ntabwo biba byoroshye. Tongere dusabe protocol kuko abantu twese ntabwo tunganya imbaraga zo kwakira ibintu kimwe. Abo mubona bagiye kugira ikibazo mubegere kandi mubafashe vuba. Turagera kwibutsa abantu ibyo twahereyeho kuko hari abaje nyuma. Ibintu byo guhagarara tubirekere protocol twicaze, ntabwo dushaka amatsinda menshi ahagaze mu nguni zitandukanye. Ibintu byo kuganira ku ruhande nabyo ntibyemewe. Telefone zo twasezeranye ko tuzizimya, ibyo niko bigomba kumera, n'ibindi byose bitaza kuduhesha agaciro muri uyu muhango. Tugiye kwakira ya timu n'indirimbo yo kwibuka. Nibasoza iyo ndirimbo yabo nirangira, turakira ikiganiro cya mbere kiri butangwe n'umuvandimwe Kayira Etienne. Ubwo abona
nasabye rero kuza kuririmba nabo bajye babanguka. Nabonye ari urubyiruko, bazirikana ko umwanya urimo kuducika. Ikindi umuntu yavugaho asa n'ukosora gake ku batangabuhamya b'impande zose, bariya abana b'abakobwa ntabwo bashatswe. Bariya abana b'abakobwa bari mu rushako rw'ihohotera ku buryo byabasigiye ibikomere n'ubu ngubu bidashobora gukira vuba. Umuntu ashobora kuvuga se ko bafashwe bugwate, umuntu ashobora kuvuga ko bafashwe ku ngufu kuko rwari urushako batihitiyemo. Ubwo rero ntabwo twabyita gushakwa, n'ibihe bibi bahuye nabyo. Mwatambuka hano imbere aho mwari muhagaze mbere n'ubundi.
kwakira ikiganiro cy'amateka kiri butangwe n'umuvandimwe Kayira Etienne, kuko aya mateka yo muri ibi bihugu byacu by'ibiyaga bigari niyo nkomoko, niyo nyirabayazana y'abasa nk'aho bategekewe guhora bicwa. Ariko reka abitugiremo twese dutuje nk'uko mukomeje gutuza, kandi turabibashimira. Umwanya wanyu. Mwiriwe mwese, nagira ngo nanjye ku giti cyanjye kandi nk'intumwa ya mituwalite y'u Rwanda mu kwibukira hano, mbanze mbashimire mwese mu muryango ubwoko bwacu mwaje hano, kandi ugereranyije n'ukuntu twatangiye bwa mbere kwibuka abacu bagiye bapfa bicwa ahantu hatandukanye, nabonye uyu munsi biragaragara ko hari ikinyuranyo cy'imitegurire n'uburyo abantu bakira ibintu. Ndabashimira cyane. Ituze uburyo nyine ubona abantu ibintu barabigize ibyabo. Ndagira ngo mu by'ukuri ikindi nongera kuri icyo no kwihanganisha umuryango mugari wacu w'Abanyamurenge, ariko n'Abatutsi muri rusange n'abandi Banyekongo bose bagira umutima w'ubumuntu, bababazwa n'ubwicanyi bw'akarengane twagiye dukorerwa ibihe n'ibihe, imyaka myinshi. Twihanganishije imiryango yose, cyane cyane abarokotse ubwicanyi bwo mu Gatumba, ya masakire twakorewe, n'ubwicanyi bene wacu bagiye bakorerwa ahantu hatandukanye turi buvuge, nk'uko umuvandimwe uvuye gutanga ubuhamya ngarukiye niko mwumvise, kandi turakwihanganishije cyane, turi kumwe muri iyo mibabaro. Uyu munsi natekereje ko kuri iyi nshuro ya 22 twibuka Abanyagatumba, tugitangira nibyo niho twahereye, ariko nyuma ko twagiye dutegura uko abantu bagenda bunguka ibitekerezo, twaje gusanga tugomba kwibuka bene wacu bose imyaka yose bagiye bicwa bazira uko Imana yabaremye. Dushimira ubuhamya, kandi mituwalite mwabyumvise, tujye tugenda dushakisha abantu batanga ubuhamya bw'ahantu hose bene wacu biciwe. Mu Bibogobogo ni hamwe, kandi haguye abantu benshi, hiciwe bene wacu benshi, kandi bicwa urupfu rubi. Njyewe uko nabyumvise muri ubu buhamya n'uko ngize iminsi nanjye nkurikira, bari mu bantu bashobora kuba hariho bakirimo bapfa kugeza ubu bahari. Ko mwumvise uburyo yatubwiye umubare w'abana banyitse banyikira
muri ibi bihugu byose hariho abana bajyanywe minyago batanazi ko ari abanyamurenge, ariko nyine hari abandi bagiye batangiye kumenya ubwenge, nibo babo umuvandimwe yatubwiye ko bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe uburyo bazabona iwabo, bazabona bene wabo. Niyo mpamvu buriya busabe bwiwe ni nabwo bugomba no kuba ubusabe bwa twese. Tujye twirinda ntihakagira abantu bazajya bavuga amagambo asa naho yacumita imitima n'ubundi yakomeretse. Kiriya yavuga ko hari abantu bajya bavuga ngo bagiye mu ikanisa nko mu rwego rwo kwiyahura. Oya, yabisobanuye neza. Abantu basanzwemo hari umunsi bahorana wo gusenga bakurirwamo ibyabaye n'ibiriya umuvandimwe yavuze. Uyu munsi nifuje ko noneho nanjye ntanga ikiganiro. Tugize imyaka 22 turimo dutanga ibiganiro bivuga ku mateka y'akarengane k'ubwoko bwacu, tukabihera kera, tugasa n'abantu bahora bisobanura mu byo twabeshewe n'uburyo abantu bagiye batwica batubeshyera, kugeza n'ubwo abantu abanyekongo twaturanye imyaka n'imyaniko barusha bakajya bagera n'ubwo bavuga ngo dusabe nationalite. Kiriya ni ikibazo bagiye baduteza, ariko ntabwo abanyamurenge bigeze babura nationalite muri Kongo, kuko na mbere y'uko abantu bitwa abakongomani mu myaka ya kera, aya mateka noneho nayaretse, na mbere y'uko Kongo yitwa Kongo natwe twari muri kiriya gihugu. Ariko kubera ko nyine iyo hageraga igihe abantu twari duturanye muri Kivu, iriya ntara ya Kivu yari ikiri imwe, ubu yaje kuba Nord Kivu na Sud Kivu, nabyo buriya abantu babikuriye mu mateka usanga harimo nubwo n'izindi ntara icyo gihe baziciyemo, ariko mu by'ukuri cyari kigenderewe cyane ni Kivu, yahoze ari Kivu. Harimo ibibazo bya politiki abantu batajyamo uyu munsi, ariko abanyamateka mu buryo bwa politiki barabizi. Yewe nashatse kugira ngo uyu munsi nanjye ngaruke kuri amwe mu mateka y'akarengane kacu, ibyo nabo niboneye